Žabaljska opština nalazi se u Južnobačkom okrugu, u Šajkaškoj oblasti, a čine je 4 naseljena mesta: Žabalj, Čurug, Đurđevo i Gospođinci. Područje opštine obuhvata teritoriju od 400 kvadratnih kilometara i nalazi se u samom centru Vojvodine. Teritorija opštine je izuzetno bogata vodenim tokovima reke Tise, Mrtve Tise, Jegričke i razgranate kanalske mreže koje je u sastavu kanala Dunav-Tisa-Dunav. Reka Jegrička, pored odvodnjavanja, snabdeva vodom zalivne sisteme, dok je donji basen pretvoren u ribnjak visoke produktivnosti, čije mogućnosti za proizvodnju ribe još uvek nisu dovoljno iskorišćene. Zanimljivo je napomenuti da se u Žabaljskom mataru javlja čak 17 vrsta zemljišta, a žabaljska glina spada u red najkvalitetnijih sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda. Svake godine Spasovdan pada u četvrtak. Tako i ove godine, 13. juna, Čuruška slava je okupila na trgu oko crkve Vaznesenja Gospodnjeg veliki broj ljudi koji su sa radošću proslavili ovaj praznik. Spasovdan je naša seoska slava. Mislim, sad da se šlepamo uz Beograd, mislim, Beograd daleko čuveniji nego mi. I oni imaju slavu Spasovdan u Beogradu i imaju jednu od najstarijih škola u državi, isto kao i mi. Mislim, ali za Čurug se još toliko ne zna koliko za Beograd, ali mi ćemo da se potrudimo da ih malo sustignemo, ako Bog da. Čurug jeste onako malo mesto, ali je vrlo interesantno, zato što ima svašta da ponudi. Pored crkve imamo rođenu vetrinjaču koja je u 19. veku dovezena Tisom iz Mađarske, pa je sagrađena na sadašnjem mestu. Imamo okuku Tise koja je pregrađena i čini jednu prirodnu celinu, ostrvo, biserno. Mislim, voda je idealna za odmor, kajak i tako to. Evo da pomenem da li je interesantno na Bisernom ostrvu, koje je mesto gde raste grožđe, od koga se pravi vino krokanj, koje je endemski jedino za ovo područje onako karakteristično. Više se ni na jednom mestu ne može naći. A svoj vremenu jedan mađarski grof doneo jednu lozu, ovde posadio i napravio lepu priču. I imamo ljude koji su malo na svoj način uvrnuti, ali su ipak naši. Mislim, to je naš deo šarma i od toga mi ne možemo poveći. Hram Vaznesenja Gospodnjeg, ponos svih Čuružana, je treći po veličini u srpskom pravoslavlju. Ispred njega su samo hram Svetog Save na Vračaru i crkva Svetog Marka na Tašmajdanu. Izgrađen je u drugoj polovini 19. veka u obliku lađe, kovčega spasenja. Dakle, slobodno se može reći da posle Beograđana Čuružani imaju najveću crkvu u Srbiji, a i šire. Oblikovana je u klasičarskom renesansnom stilu sa naglašenim antičkim portalima i klasicističkim elementima. Ono što je interesantno reći za crkvu je to da je u nju tokom gradnje ugrađeno 1.600.000 komada cigle starog formata. Ima impozantne mere, visina je preko 50 metara, visina do krova je 17 metara, širina 35 metara, međutim to su onako neki detalji koji možda sad nisu toliko interesantni. Najveća i najznačajnija umetnička tekovina Svetog hrama je dragoceni ikonostas od belog mermera. Oslikao ga je poznati ikonopisac Đorđe Krstić, poreklom Čuružanin, realistički velikan romantičarskog zanosa. Ove ikone predstavljaju vrhunac njegovog crkvenog slikarstva, jer je na njima ostvario sintezu svoje sakralne umetnosti. Hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg sa 3 tornja poznat je i po čuvenom zvonu, veliko kontra G, teškom 4775 kg, na kome piše: Srpska pravoslavna crkva, opština u Čurugu za vreme slavne vlade njegovog visočanstva Aleksandra I, kralja Srba, Hrvata i Slovenaca i arhijerejstva njegovog preosveštenstva Irineja, episkopa Novosadsko-bačkog, podiže na Svetom Vaznesenskom hramu svome ovo zvono da danju i noću budi verne ka slavenoslavlju svetoga imena Božjega. 4 zvona koja kada zazvone sva odjednom predstavljaju muziku, pošto su u tonaliteti različiti. Ja se baš ne razumem najbolje u to, ali sam čuo da je to lepo zvuči. Retko kad imamo priliku da ih čujemo sve odjednom. Veoma zanimljiv podatak za ovo selo je veliko interesovanje za likovnu umetnost. Čurug je dao više poznatih imena u ovoj oblasti, kao što su Teodor Ilić, češljar, Đorđe Krstić, melar Lajoš.
U Čurugu je rođen i Petar Konjović, ali su mu preci Somborci, te se i on smatrao Somborcem, ali je Čurug ponosan što je u njemu rođen. Danas Čurug ima 14 akademskih slikara. Đorđe Kovačev, Slobodan Stojanović i Lazar Lečić rade u Čurugu, a ostali na akademijama u Novom Sadu ili Beogradu. Pored akademskih slikara, ovde kao klub deluju i likovni amateri koji su svojim radovima poznati i široj javnosti. Čurug spada u grupu najstarijih vojvođanskih naselja, tipičnog vojvođanskog izgleda, ušorenih kuća i širokih ulica. Nalazi se na samoj obali Tise, te je sve do 1858. godine bio važno rečno pristanište i trgovački centar. Tada je preseljen tok Tise i Čurug je ostao udaljen 6 km od glavnog toka reke. Trenutno Čurug ima preko 8000 stanovnika, mislim, ja nisam čovjek koji pamti brojeve, ali znam da je to preko 8000, nekad je bilo daleko više, međutim, s obzirom da Čurug nije izbjegao tendenciju osipanja i starenja sela, mi smo isto tako žrtva tog procesa, nažalost, iako nam je grad Novi Sad blizu, ali šta da radimo. Čurug se prvi put spominje još 1225. godine pod ovim nazivom. Posle toga je često menjao feudalne gospodare, a početkom 15. veka postao je posed despota Đurađa Brankovića. Proterivanjem Turaka postaje granično mesto u Potiskoj vojnoj krajini. Čurug je mesto koje ima jednu bogatu istoriju, kao za naseljeno mesto se beleži preko 750 godina. Svojevremeno kroz istoriju bio sedište vojne krajine, kao trgovinski centar, sva okolna mesta, Žabalj, Temerin, Gradište su te gravitirali kao ovo mesto, što rezultiralo time da je Čurug bio naselje gde je bilo mnogo stanovnika koji su bili bogati, ugledni privrednici, izlazili su časopisi, bile su štedionice, banke i sl. Već po tradiciji rezanja slavskog kolača, simbolično se iz ruku sveštenstva i ovogodišnjeg kuma deo kolača predaje novom kumu i na taj način počinje novo kumstvo do sledećeg Spasovdana. Na sceni ispred hrama uz kulturno-umetnički program koncert je održao i čuveni Slavu iz Mrčajevaca, Miroslav Ilić.